Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nuri wa zakkirhum bi ayyamillah. Inna fi zalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumihi اذkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in
كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Masya Allah.